KABC lapen CASA atumpen 3 keron pon. Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo nilip angkang arlo kedamtang thangthang niphai pho arni tomon herai pen kisung ke pho alam karju ben KABC keja ex general secretary Reverend Davidson Ingti KABC office assistant Wilson Hanse CASA along field officer David Kuzur lapen Wellington Ingti atumpen kisung ke pho vek don trokebra pho aphai aphan 3 keron nasai dengpon pinpur ponme kisung ke pho hutke asa ba komatne nangrap sonte pukamatha aporahut kerap ke pajir pen kelong ke ningkang sam thepi lason thot si nilip along ke damtang herai ke klo pen ajok penang an kisung phodun lo bonta ning ke me pen ke ABC la pen CASA atum pen lapuson kerap ke pajir pon theka pota 3 kelong don trokkebra pho atum pen kero pajir don chuki hola pen Philip Tiso TK News nilip tuma hin pen Jasimet Karbi Anglong Baptist Convention la pen Church Auxiliary for Social Action kasat pen herege klo birta long se kot pen ilitum singwai lo pen asa vesitame lage pove to tini se chebe da rabuna pusi itum pati asinon kerabji ge ninghang tik setame tong se kot pen yok pen na tungge amen kawe tum ta ko khai la tum dia pu sini khelo la pen la non asa ve kerab setame ni tum ning pang sam dek the tame nang tum ning je pang sam pu ning the nang tum na ning hin pen nang pang chini la pen pachini ta asin ton don mana pana tum do ve don sokera pho pana ve la pen chini la pen tu do kora na pen sam tilang so lom doni don thom tu an ve Rang jilang lapisan kirap ini bajil pon bom jilang mana lekin hoikan. Tum bagai nili tum kunang konglo kasa tulke lason athasi natural calamities mate rara tum kisu pho lang pen tame tomon pen tame herai pen tame ba me lang pen tame kisu pho ling tala tum ke kirap ji phasi kai ta ji sigding apor te te dilta pali na ji chuning ria lo pen photo Let me chumni baptist mondali at hospital hoikan ismet KABC mate Karbi Anglong Baptist Convention la pen first me heke kasa ala tum kado ko kiduk sini tum phanla ramtang hirai ing kan hopen pot hirai ke klub kan pot ni tum phan ko som ki tik pajir pen pot ismet ke Karbi Anglong Baptist Convention la pen per me kasa ala tum ismet ala tum ki rapen do vela tum Dak nang tum long don pon apa long pon dulu. Jasimet ni tu ke tong la pen ke apor kombre yang bong pen masini tum dak donen kora sirkep man ken tum long don. Kena tum la long pen pon tum ngarong dulu mah. Jadi tum lingkarong tu ong la tum lingkarong mekri yang sini tum ke do sudah selesai. Terus Jasimet media lang tum kami de persona sai oversight kini pen ke bang pot sini media tum kan tum terus. Nalilan nami thang Kemudian lagi di la pen dar ni membeli ke bichum le sisters. শিল বৰষুণ যিটো হ'লে তাতে প্ৰভাৱিত যিমান ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত যিটো নিজৰ ঘৰৰ টিনা যিটো সেইটো লৈ আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং বাপ্তিষ্ট কনভেনশ্যনে যিটো আমাক মানে আমাৰ ৰাজ্যৰ যিটো ক্ষতি হৈছে সেই ক্ষতিৰ কাৰণে যিটো সহায় বিচাৰিছিল সেইটো যোগেদি আমি যি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যি আমি প্ৰজেক্ট চলাই আছোঁ কাম কৰি আছোঁ মানুহৰ নিজৰ অধিকাৰৰ লৈ জীৱিকাৰ লৈ সেই জীৱিকাৰ লৈ মানুহক জাগৰূক কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমান সহায় পাৰোঁ কৰিবলৈ সেই চাৰ্চেছ অক্সিলাৰী ফৰ ছ'চিয়েল একশ্যন কাছা বুলি তাৰে জৰিয়তে আমি মানে সহায় কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু আমিও যিবোৰ গ্ৰাণ্টছ পাওঁ সেই গ্ৰাণ্টছ দি মানে মানুহক মানে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ Dolamara Town Committee lapen Deithor Town Committee Longni a Town Committee atumaphan Pinihem Konglong Mahindra Bolero Pickup Truck Sanitary Vehicle KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Kangpu Pon News Desk Report TK News Pen tahun kakriet kimi tongpan siai kana joine se alak tongpan ke la so tangkap kan masih gari kapan kerja pada so tahunan angka along la se gari uji nam jalong masih so tangkap kan se gari Karbingo autonomous council siai toro korban tekana blok dia wise
Dolomora town আৰু Daithor town এই দুটা টাউনটো আমি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সেই দুটা টাউনৰ কাৰণে আমি দিয়া হৈছে একালিম সাহায্য তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেয়াৰমেনবিলাকে সিদ্ধান্ত লৈছে তেখেতসকলক গাড়ী কিনা হৈছে আৰু এই গাড়ীটো আজি আমি কাৰিকৰৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে Assam State Rural Livelihood Mission atumpen asomi akulat lapen ege otu kangpupon pini there niphai inkore ke thomarni District Rural Development Agency asai hemrong dhansure self help groups asar pimartum kulat kimi lapen otu kimi akehai Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen pangpupon lo lapen DRDA asai hem bangphi Krishna Borua Dr. Himani Coach Dr. Roji Borua Dubra Jyoti Gogoi lapen 76 official atum nangchetong don Difupen Sarajit Seti report TK News tapi ni itu ni leblang selong itu lah kaksa pen itu malah komplain long ni alam sang komplain itu pen pini itu RSS tu inti saling tu ruang lo lapen itu lah members doan lapen itu masalah lapen kaksa tuan kici wai long kosin itu jawab pik lo na tu kan kata ke media timan hani rural pek lo si pini kirai lah lo itu lah ron teng pen kita tang klaim ko tang pini sa itu lo kena ya kalau pek lan lo pas sampai isong soni shareholder ini kipon yang kita tentang IJM kita raih loh, masih non pre-planted itu shareholder ini dah kipon yang kipo, pas sampai kan ini hari ini non itu non aku dah lah masih itu sampai pun saya kan itu perang kipon ini kimi masih berlaku, tapi office direction kimi mana soalnya sih kipon anak Bang soalnya ini ada beberapa sahabat kita cari tentang coklat sosial media kamu. Ini non lagi tu coklat mesti cek kamu loh. Mungkin kena buat ani ni bang sampai tek kan macam tu aron teng itu coklat sih. Kalau nang itu mah lamps under long FP shop humkan doji. Ada kau be episode ni lamps under episode long itu. Tarapung episode, anjan episode, hitar kali ni episode, bolang se episode. Kontak bolang se episode orang dia ambil bang cuai lo, ani tinggal lo. Kita dah ni lamps se tek dah macam tu. Tenang itu mula inglong hawarapan episode long apa na itu ningkring bari kada na itu sang kepali nang jaron anak itu pali pon mah. Apa tarapung abang kenon ni di lo pakai tak pon bom nak pon pi mah thelong le. Lapang ke pon ni chin ni member dudun tan din chelong ni. Sekarang ni deng dat pang ke apa tarapung sample le ko. Sudah dak le ke ni ga episode long dun de sudah dak ni ko thai bom. Tenang nang itu malong itu karasin lah pendali pin itu nang le pu nang itu long nang le man nang le le. Nama dali dah we lapang kerasing ador spring man tu dah. Laksana memang Mandi. Action kan mana security mana than tu. Jadi dalam tang bang ke COVID protocol pulo la temporary panlon Dilip Singh Nar afansi ini kangwai pon pulo. La si la bangso Dilip Singh Nar pan bangala ni di blame sa pan bangke permanent pansi non man kithik luma man te anu kaprek pan kangwai pon tulang mah. Aron je lason ay ho laki ahak lo mana security ke payment ke payundi. Nada ke kata sunsu temporary secretary si pekpo, nasi alang lipan ini ke secretary lem solong tu secretary aku pegi belong te, hala sakuri pison hedi, lada asakuri lumati, nasi tak bang ke hedi nanti, mana sono po advertisement kinai, coalition koning lah mangkala ke votum sing sai po, naso tengsi lang tu bang advertisement people tak, mana secretary post apa, mana aku nak cak lan song nang nanti gupo, so tengsi bang. Mana form nang jog dun po, laso teng sinang tum la budak atum si inside po jat po interview and po la hen. sampai lem selong ini angsong menanggali sang hancur nama dek kaprek son sang long han dali atau son kaprek nang itu. La no makke la supply adi department asor alam ne hala bangke. Ta non ni kacimian bangke la sang nang le bom apan kerasin ta pipi bom apa ni angsong nang tersen kerasin tak tu kusi arjuna hela benin ke adi department le masih lama sini le he. Mathe sang bangke to sang mang sini pun sang mang nang le lo. Apa te api ang bonglong dali tanang le kusi julong he. Naik lo. Talis lapen non eligible voter list ke alam tu semar pon po. Hadak si eligible voter list bonai ma hadak si koma tum si vote joglai ma masi election thulai ma hala isi lo lapan de election ki thulong le lapan de vote ki joglong le laso list isi bonai po la hini hadak office pen april enam po laso teng si chekloi jonang bom ala le tum ladak notice pipo la man eligible voter list notice pipo laso teng si la eligible voter list an bhan bang ke ala le tum notice papale ko je la ana ne bang
AGM do bol anang ni bangke election do bol asin tum tame election thuri me tholong lo bhala so si notice pipo lasir inura monit election thudung lo nang ji bulote kani si alangli lem sapan service pinang po lapande alangli banglada aprenga abedanang po lapande ke thomanga alangli mane देवलिया कालीदर नंग को देवलिया माने hem arit along lai pelang awe pin hai देवलिया हुकूमत दी लासन समां के इलेक्शन थोड़ंग लो वना ले को 27 दिसंबर से इलेक्शन दल तेला किमिया टाम थमना के ऑलरेडी इलेक्शन दो एलो इलेक्शन दल दा बांके नांग निली बांके हिलो 27 दिसंबर आनी सी इलेक्शन दलो लासे हाला सो इलेक्शन के दो जो मन ले चेक ले है चेक लो लासे ला बांके अराउंड टाइम सलाम तुम के क्लेम लो 4 December ani bang tum BOD meeting dolo AGM adat ki fix afan bang ke 4 December la se nomination ke file last date bang ke 17 December apante AGM bang ke 27 December dolo tenan lada ke dobom dilip asango phansi la bangso se 3 bang ke la ningkan pho phan ke pachari phanar longpon mosa lason bangali mane dilip singh na alang lige secretary non khibong ma khibong Lapugali ja Dilip Singh nar se ningkan pho secretary khibo pu bangke kali aron mangya lage kali jo alang da ke staff mati jong si board atum jong se alang li ke claim ke dam jong si kupine society apan akhe no kam claim rong bote la bangke board tum bangke pasun lo pin dame pasun lo non dame pasun lo jong si alang secretary jong si ke claim ke dam henga dak lo te board tum ke ceparai pang le phan mane action and mang lo take society act pen la jong si lem secretary atun pangbaram party political party meeting no involved in all activities pene se paklang no bote la bang so putha ko pene ke effect doi matu lage kom la la sikon pulo ke board ke lage party la ma wang melo dake lage chairman member no se bang chekalai pola se hala board atum jong si society aphan akhe no kam secretary bang jong si society aphan akhe no kam jong si board atum sonsi ansar mate sonsi na iklang ansar bangala non bangala non ke non ada record ke la ate bala non nili arjula hai non devinson rongpi lindok rongpi rong chuki hala alang le phanele arjula hai AGM ke do apothak nangli chinma chine pulo alang le manang pulo chini lo sar si pulo hai la pendela bankre photo bankre pho asiar hodar atuma phan parju je ma pula so bang ni non pion bukolong check lo pion bukolong ta le tum signature do bankre pho share hodar atum suhi kuri lo ja la bankre pho tum ako suhi kuri de ban ni hola eligible voter list on check lo eligible voter list on check lo dakame la bankre pho tum ta men do ada share hodar lage de la mane board member bangali la tum da hada ba men do lo so teng sa ko ni le da pion book check lo data alang tum suhi kuri vek lo asila so teng pada ni le thek tekang long bangke AGM doji gula so notification ki bang ke ahau lo bisni bang tinam lo la pen pada non la ke dam tan ke election ba selection system ta thek ponong le dan na sita non ke bang ji pen bang ke election ba selection system ta me ki bi pon je phanang li hin pen klar dak alam than kang yima la si cooperative society long ke selection puge avelo dak election do vek nang ko election mane bankre la sit krep holong ke lage nomination file vek nang ko nomination ke file ho jong si nane tum la mane bankre fo chok vek te lage election ke do ye kam si avdalo mati ba asit si bankre fo krep ho vek la sila bankre fo tum jok chok la bangke la bankre fo tum si ki chok lim a community seng mane chari pon ko la si non banke ni dak tu kam song ho lo je election mane committee form di bulotang te election dovek nang po arona teng te lage Assam Cooperative Societies Act 2007 ateng bulotang te isia board of director ke form ningkan form ke seng ke lage election dovek nang po tante la election no ngache party dun nong ji abar sai abang thu tuma ku pp ke nang ji do nang le la nasi hala election dodea Assam State Rural Livelihood Mission atompen Asomi akulat lapen ege otu kangpupon pini there niphai inkore ke thamarni District Rural Development Agency asai hemrong dhanusure self help groups asar pimartum
kulat kimi lapen otu kimi ake hai Dr. Tuliram Ronghang arideng pen pangpu ponlo lapen DRDA asai hem bang phi Krishna Borwa, Dr. Himani Coach, Dr. Roji Borwa, Dubra Jyoti Gogoi, Lapen 76 official atom nangchetong don. Difupen Sarajit Seti, report TK News. অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান ASRLM বুলি যাক কয় আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন এই মিছনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ আজি যিটো কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট আছে আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ আজি অসমী শ্বপ ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল আৰু এই ইয়াতে লগে লগে আমাৰ এখন চেণ্ট্ৰেল দোকান হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত আমাৰ গোটেই অসমতে আমাৰ 3 লাখতকৈ অধিক আত্মসহায়ক গোট আছে আৰু আমাৰ মহিলা আমাৰ লগত 33 লাখৰ ওপৰত মহিলা আছে আমি তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰোঁ বেংকৰ লগত আমি তেওঁলোকক লোন দিয়াই দিওঁ এইখিনি এনেকৈ কৈ মহিলাসকলে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক বস্তু উৎপাদন কৰিছে সেইবিলাক বস্তু যাতে বিক্ৰী হয় এটা সেল ফৰামৰ কাৰণে প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে আমি এই অসমী আমাৰ যিটো ব্ৰেণ্ড নেম হৈছে আমাৰ অসমী আৰু এই ব্ৰেণ্ড নেমৰ আণ্ডাৰত আমি দোকান দিছোঁ বিপণী দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কাৰ্বি আংলঙত আমি আজি চেণ্ট্ৰেলি এইটো ইনগ্ৰেট কৰিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু লগতে ব্লকৰ আমাৰ বকলীয়া ব্লক হাওৰাঘাট ব্লক আৰু ৰংমং ব্লকৰ আমি গোটেইকেইটা আজি ইয়াৰ পৰাই চেণ্ট্ৰেলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলোঁ ব্লক ৱাইজ এখন দোকান থাকিব আৰু লগতে চেণ্ট্ৰেলি এখন দোকান থাকিব আমাৰ যি বস্তু উৎপাদন হয় মহিলাসকলে আহি ইয়াত দিবহি আৰু ইয়াৰ পৰা ৰাইজে আশা কৰোঁ কিনিব আৰু আপোনালোককো সংবাদ মাধ্যমৰ সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ এইটো ফ'কাছ কৰে যাতে আমাৰ মহিলাসকল বা আমাৰ ৰাইজ ওলাই আহে আৰু আমাৰ এই মহিলাই উৎপাদিত কৰা বস্তুখিনি কিনে যাতে মহিলাসকলে তেওঁলোকে নিজেও ভাল উৎফুল্লিত হয় আৰু তেওঁলোকে ইকনমিকেলিও যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু এই যে টকাখিনি যি ইনভেষ্ট কৰিছে সেইখিনি যদি বিক্ৰী হয় তেওঁলোকে যদি টকাখিনি আকৌ উভতাই পায় তেতিয়াহ'লে এইটো ৰোল হ'ব ফাণ্ডটো ৰোল হৈ থাকিব তেওঁলোকে আৰু উৎপাদন কৰিব পাৰিব চ' মই আপোনালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকেও যাতে এইটো ভালকৈ ফ'কাছ কৰে